Akawuvali umlomo usikhinkile ke laphana ke udume kakhulu ke ko-TikTok ke phinde edume kakhulu nako-Facebook ke laphana ke ngomthandeni ke SK ke ikakhulukazi ke ngomcimbi ke laphana ke imthandeni ke summer experience ke yayingomhla ka-3 January ke ku-2026 uthi ke uJanuwari ke akawuzwa nje inhlobo njengoba ke uqalile uJanuwari futhi usiyophela ke laphana ke uthi le invoice ke ayithola ke ngeyi-3 ke laphana ke eyemthandeni summer experience akaqali ke ukisho usikhinkile indaba efana nale uke wakuveza nasekuqaleni ukuthi ke baze bamdithasi ke ngokuncane ngaphezulu ke laphana ke uthi indlela ahola ngayo ke laphana ke noma indlela akhokhelwa ngayo ke iyamjabulisa futhi ke kubonakala sengazuthi ke awukho umcimbi okumkhokhele njenge-summer experience ke kamthandeni ke SK ke laphana ke lento bafowethu inhle kakhulu futhi lento iyabatshazwa kakhulu akuvamisile ke ukuthi umuntu ongayena ngisho umculi kaMaskandi oyi-content creator oyidumile ngezinto ezinhle nangokuphusha abaculi akhulume kanje ngomculi kaMaskandi ke njengoba ke ephatha kanjena ke umthandeni ke laphana ke veza ngokusobala ukuthi ke ayikho enye indlela abaphile kahle ngayo ke iyedlula le uthi ke baphilisane ngenye indlela eyisimanga lento bafowethu iyaqhuquzela ke laphana ke nakubantu abaphusha umculo ke laphana ke enkundleni ke zokuxhumana ehlukahlukene kakhulukazi ke ku-TikTok ke nako-Facebook ukuthi ke uma izinto zenza ngeqiniso nabaculi baneso futhi bayabona bayakwazi ke ukubuyelisa okuhle kokuhle nanginosikinkile naye ke ekhuluma ezimnandi ke ngomthandeni ke SK masikhuluma ngomthandeni ke sikhuluma ngomuntu ke insizwa edume kakhulu endimeni ethathe umcimbi omkhulu yakubeka endaweni yasemakhaya maqedwe waba impumelelo waba isiqopha mlando lwamcimbi njengoba sabona ukuthi ke umcimbi ke owenza umlando ongakazi ube khona ke ngaphansi ke emlandweni ke yomaskandi ke laphana ke ukuthi iciko lili one noma ke eyedwa ekwazi ukuthatha abantu ke babeke indawo yasekhaya ke ephinde ke egcwalise ke istadium ke sasemakhaya ngaliya ndlela okuyindawo ke yasemkhaliphe ke emlejeni okubalekile okusho usikhinkile ukuthi ke uyaqala ukubona imanga efana nalezi aphinda aveze ukuthi ke uJanuary abanye bawudonsa kanzima yena akawuzwa inhlobo njengoba futhi usuphela bafethu ilezo